Itong sini long pen ekdom long saru besaten uso jang pen bisa pen itong pen itong pen lak sowa sowa ni jumpa nang pimek nanti gaslo sin Misal lo, mili labang sorong kedudun laki labang sorong established dalam tinggi Petrangko, labang sorong established ke 1952. Ini yang ke nikan soksike beraisi 71 years lo. Laan ang bong sitame nikan soksike beraisi ang bong labang sorong dodet pen sitame tolkar atum mili tuhan sangka lang kelang hekapi. Ini ang sitame towar bilang Misen na lang kijun, alang bilang, school misen na bilang, nitum si katilang apa saya bilang, rolong subcental ko pipini lahay, komen facility ko alam milit ko makanang lilit. Silang, langdaan pulutan, te! Hai, national highway pen, ko azi kahe lo. 10 kilometer istiang tawi. An sitami, sorkar atu milit umpan, lang li. Laso budak ke, ning oil lak alam lo. Ne matum madram terang arong arar pen kado obe phane cardom pajelo lasi pini ya nile tum social media tudi pe tum kachespong pang nang to rasun halo gadak madram terang arong 1952 aningkan pen dak kedo habit angbong kedo laket 24 nong Diopani constituency under MSC Sudan Telenga alang lido adim sitame tum 1960 dobe semela bangsa arong long ang nak ka development pu ang tek nitum tek damlong le lasi pini itu matum madram terang arong arar pen kado obe phane cardom pajelo lasi pini ya nile tum social media tudi pe tum kachespong pang nang to rasun halo gadak madram terang arong 1952 aningkan pen dak kedo habit angbong kedo laket 24 nong Diopani constituency under MSC Sudan Telenga alang lido adim sitame tum 1960 dobe semela bangsa arong long ang nak ka development pu ang tek nitum tek damlong le lasi pini itu mili mithang rong asar pen ajab trukti kado kawe phan council kang ni rajchari atum phan kepachini kang tunge lahen lo nitum dak karbi aso ladak edon tame kona aso tum dak edon tawe karbi dak sikedo sitame ladak develop